Ja sam Anela Kriještorac, policijski službenik u Odjelu za upravljanje kriznim situacijama opštine St. Louis. Želim da vas obavijestim da postoje stručni timovi opštinskih agencija i partnerskih organizacija u zajednici koji rade svakodnevno na umanjivanju uticaja koji će koronavirus imati na naše porodce. Ali potrebna nam je i vaša pomoć. Tražimo od vas da ostanete u kućama i da pratite najnovije preporuke Federalnog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Perite vaše ruke često i ne izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta. Izbjegavajte bliske kontakte sa osobama koje su bolesne i držite se podalje od drugih kada ste vi bolesni. Očistite i dezinficirajte predmete koje često koristite. Podržite jedni druge i podržite lokalne biznise. Budite vedri, ostanite povezani i informisani putem vjerodostojnih izvora informisanja. Za dodatne informacije i načine na koje vi možete pomoći, posjetite web stranicu stlcorona.com. St. Louis je snažna zajednica, brižna zajednica, zajednica koja je prevladala i opstala u svakoj situaciji. I ovaj put ćemo prevladati zajedno.